ماوەیەکە ئاریشا کێمبوونا سوتەمەنیە بۆ خوددانێ نانپێژە و سەمونخانەیان لە قەزا ئامێدیە دروست بووە ئەف چەندەژی بووە سەدەم و زۆربەیە جێ نانپێژی و سەمونخانەیان بهێن داخستن و vê çendêjî ئاریشە بۆ هاوڵاتیان پەیدا کرینە و dihê diyarkirin eger ئاریشەیە wan nehê çareserkirin zôrbeya cihê nanpêjan dê daxistî bin. Lewra xwedankar û hawlatî hêvîxwazin ev ئاریشە bihêt çareserkirin. Ama ku Xweda netfirna berî nûka 4000 5000 6000 litre gazê dome em çiyên serederiyekê li gel firnê xwe bikin û serederiyekê li gel jiyana xwe ya rojane bikin. Ev nûka lê mixabinî ve dest hovê tê di van qeyrana da îna xwarê kire 4000 4000 kire 2000 ji vê 2000 jî qet'e kir hemû êkcarî. از ساعت 4 سپیده راد بمه و حتی ساعت 10 روزه از شولت کم ده از چما مول جاره کدی زفر ما و ساعت 1 حتی کد بیت ساعت 7 مغرب از شوله خود کم که از بشم تهل بهم ان نشم تهل بهم خودی ام هیوید کن حکمت تاریکاریو خدانیت فرناب کرد ام گل روزاتین یا عزله بسیار کن بوچ یا عزله بجن گوز حکمت تاریکاری منو کرد بو گوزه حسما یا کمه ام هیوید کن حکمت تاریکاریو خدانیت فرناب کردن دو فرنت خوبه کن اوجی فقیرن دو جان روزانه بخو بناسری لایەنên peywendîdar jî li deverê tanha êrişeya wan bi timamî çareser nekiriye da ku ew berdewam be li ser karê xwe. Dihê zanîn ku nêzîkî 100 nanpêjî û semunxaneya li sinûrê qeza Amêdiyê hene û her dema hatin daxistin êrişe bo hawlatiyan peyda dibin. Dildar Arif Kursat News lê devera Amêdiyê.